hendak apa kali? Fine itu. Dongi nak kalian ka Ribo Youth Federation Umdan Circle hakane ka sni ka spoterik iwan hane po ying jong ikong sinebi singkli ibade iwe inong simanta na banta ka amrasling hangte po Uzbekistan abade Central Asia na kalian jong ikaseng ngi dap da ka jing sukumen ka bakraw hakaba ngi la yolat ban yakendu i markmat ba na kalian jungi ngi kitbot kit riang ya i ba inwanra ya kajing job anda ila late sete bat iki bok riang ya iru ban yo kamet ka bukoj bakya kumjuru inwanra ya kanam ka buram ya ka dong kathan umdan hi jongi barok kawe kumjuru ya ka jela ka distrik bat kari hi barok kawe na kaliang jungi ngimdan sibun ban yarab ya i ngi chu aiman sim ba in yo kamen sim na banta banikun ban wanra ya kajing job hakane ka tournament ka ba in sa simbanta na kaliang jungi kaseng imdan sibun kintin ni kitbok riang i ba ila banwanra ya kajing job te yin sai kendu bat i ni kermen ba anda ilawan phai nang te inwanra ya kajing job tang kata nak kaliang jingi ka Riboy Youth Federation Umdan Circle kublish nang ta kublish boni phi ki seng ba pila wan ai men simlam nang ta wan ajing ra po na kaliang nga ngam tan bun kita ne ban kat pang nga so ajing kublish ni sibun nang ta ban na kalian jangan nganile karbala bangan poiso tau thong jong kajing jong ta kata hi kublish